na ye kwa ne ye kwa Asante mantemu kopiem wo ho a ye so obi ni mu a ene ofre wakwa bi ina akoto sa no ma wonam konto kwa mempa na boy sanse ebi a no ofre ne dudum omanfo a wo ye adwuma e ma manka ne adwuma ko ECG e wa Asante mantemu omo se Asante mantem so afo Simon Osemensa e ya de bi o mani nye ho ame ya che omo panyini ba ko a omo hu ne se enam rakwan so ene yi o makasa omo tuyo no omamu bi se o de enka ne ekodu mu kania de a eno de region minister enye na asem Masa se obi ye na adwuma onko bokro no nko ye hwe wasora no pa ba adwuma o ye na adwuma obi de enka no wakwa kudum na oba police fo chi na uza no so ano edemba uza no edemba enti sa na ese enso ye kono ye how ne se ECG ye jijiska ye empower ne yekoto nti ye jijiska na omo ayekoto power no free omo hono yenso ye timatu omo ka enti se obi di enka na se ye ntimi anjijiska na meaning say we are not doing our way and say ye adwuma na enunti onkoye boni bia for doing his work. Now, so my police for China to ask if you are even arresting our general manager, how much more about the staff, and that's why it's creating the problem for us now. On pay general manager no actual. Now on withdraw case in free police station. Third one on pay ECG phone in actual. So why you here? Yeah, man of him Tuesday. Say Drew Hona one year will follow. The next action will follow.